Kaj, dečki, 3:0 polovreme, a? Mogli ste meni javiti da nećete dolaziti danas na utakmicu, pa ne bi ni ja došao. Pio bi kavu na špici sa Horvatinčićem i Petrom Meštić. Kakav je to pristup? Šćepović, ti nisi rođen u Crnoj Gori, ali bome Crnogora žešći. Ne bi potrčao za loptom pa da je dileta. Ko? Valentina Miletić. Golderas. Znam da si iskusan, ali radio skretanja ti je ko moje babi kad je konzum akcija. Pa daj, ajde bar ruši ljude oko sebe. Treneru, nisam spreman. Znam da nisi. Zato idite vi na Maldive, na Los Angelese. Evo vam gazde. Šta je Sokolovi? Ko vam je perje počupo? Ovako nešto loše sam zadnji put vidio kad je moj rođak Anto ispekao psa umjesto janje. Trebali ste vidjeti strinu kako je bila, onak je shvatila da je njen Roki postao smoki. Nema mi se tu smijat. Dosta sam se ja nasikirao zbog vas. Hajduk mi igra u 5. Nemojte da vas sanjam. Izvolite izaći van i natjerati ih da razmisle. Hoće li danas vidjeti svoju familiju doma? Velite još jednom s onom influencericom plavom, TikTok će ti profesija postati. Brište van. Đavli vas zase se potezali.